Čovjek je društveno biće. Ne govori ništa o tebi da li znaš 1000 ljudi, 100 ljudi ili 10 ljudi. Ali tvoje ponašanje u društvu i socijalizacija sa drugim osobama je nešto što je poželjno znati. Ovo je part 20-30 stvari koje sam naučio 30 godina, objašnjenih u 30 sekundi. Nauči kako da se socijalizuješ sa ljudima. Nebitno da li si introvert ili ekstrovert. Izađi iz zone komfora i bit će ti lepše. A postoji neke olakšice da probiješ led koje možeš naučiti. Kao što su neki dobar trik ili forica. Potrudi se da zapamtiš imena ljudi. Na primjer, ponoviš ga u prvih par rečenica i ako ne uspeš, ljudima će biti zanimljivo što se trudiš. Osim toga, znaj kako održati dobar govor ili zdravicu. Pravila za to: nisi ti u prvom planu, budi kratak, bez internih fora i imaj plan o čemu pričaš. Ili kako da upoznaš dve osobe koje se ne poznaju. Na primjer, kao što sam ja upoznao ovu dvojicu i poveo na planinarenje. Nauči ovih par stvari i svaka socijalizacija će ti biti lakša, a vrlo lako je da me zapratiš i ispratiš ostatak ovog serijala.